znam kako ni da počnem, ni tu nekoga ške doznam. Пред да го започнеме овој интервју, да ви посакам добре дојдовте во Скопје. Верувам дека се чувствувате како да сте дома, бидејќи тука имате голем број на пријатели, колку што знам ја. Hvala lepo na pozdravu, upravo je tako. Nisam baš nešto dugo dolazio u Skoplje, u Makedoniju, ali je istina da imam puno prijatelja i poslovnih, kako bi rekao, i na sceni i van scene. Што прво ви паѓа на памет кога ќе ви кажат Македонија, Скопје, македонци? Prvo mi pada na pamet najbolja voda, Pelisterka. Žedan sam, može jedan nas. Може да нарачам. Da, jednu gaziranu, dobra je. Pozdravljam mog prijatelja Dejana, ali stvarno je to jedna od najboljih, ako ne i najbolja voda u Makedoniji. Друго нешто? Анекдота некој од некој ваш концерт, настап, дружење некој? Ovako, nešto najnovije što se desilo ovih dana, na moje veliko zadovoljstvo, a ta želja u meni postoji odavno. Da, između od mnogih jezika na kojima sam snimao, a to je bugarski, grčki, rumunski, ciganski, ne znam nekom pesmu, bila mi je želja odavno da snimim jednu pesmu na makedonskom. Naš mrazot mi je tenok, drug pat ne mi je baš denok. Verujte mi, u znak poštovanja prema tim svojim muzičkim željama pre svega, koji postoje u meni, jer to jednostavno radi kod mene, i u znak poštovanja makedonskom narodu širom sveta, ne samo u Makedoniji, nego i dijaspori, jeste gde Old Jugoslavija postoji, i makedonska publika izuzetno ceni i voli moje pesme i mene, pa već sigurno 30 pesama uvijek peva. Sećam se anegdota u Melbourneu, imao sam 1000 ljudi na koncertu, od 1000 ljudi 650 je bilo Makedonaca. Tako da se desila ta pesma koja se zove Životot nema boja. Životot nema boja. Ne moželo sovari, šoke posakaš da se plati, životot nema boja. Borče Nečovski je pisao taj divan tekst, ja sam radio muziku, aranžman Miloš Marić iz Beograda. Uskoro će biti upriličen spot u produkciji kompanije Pelister i gospodina Dejana i njegovih ljudi koji su zaduženi za marketing i za uopšte za estradni deo. Tako da duboko verujem u tu pesmu i siguran sam da će ta pesma da se pridruži mojim najuspešnijim pesmama i siguran sam da će ta pesma zaživeti kao recimo neka anime, kao neke najlepše pesme. Господине Кеба, на 4 декември во Белград правите голем солистички концерт во Сава центар, ако не се лажам, така? Da, 4. decembar, utorak, i imam podatak da je interesovanje ogromno i najvjerojatnije da će i drugi koncert biti već 9. Два концерта. decembra, da. Tako da, nakon toga, krenut će, u stvari od tada kreće ta jedna moja turneja koja će se završiti 4. decembra 2019. a to je ujedno obeležavanje 30 godina mog bitisanja, postojanja kao nekog važnog lika na estradi. Tako da, bit će sigurno negde od 15. marta do 15. aprila u tih mesec dana, ako ne i pre, planiram solistički koncert ovde u Skoplju. Господине Кеба, вашето семејство е често пати во низ медиумите, таблоиди, портали, весници, Северина, Игор, Александар. Ви пречили, како ги поднесувате сите овие турбулентни времиња што ги поминува вашето семејство, вашето публичко семејство? Ja bih pre svega pohvalio medije u Makedoniji, i pisane i štampane, za razliku od medija u Srbiji, gde vlada jedna dobra anarhija što se tiče nekih izmišljanja i pisanja neistina. Mnogo bolje je stvar tako u Makedoniji. Eto, i svaka vam čast. A što se toga tiče, navikao sam jednostavno na nekakve kvazi priče, uglavnom laži. Ja samo mogu reći da je moja porodica tu gde treba, na pravom mestu. Što se tiče Severine, moje snajke, uvek sam, a i sada kažem, da je
u našoj porodici kao da je rođena kod nas. Gospodine Keva, tuka nekada ќе морам да ви се заблагодарам за овој интервју. Се надам дека ќе се видиме повторно на концертот во Скопје на, како рековте, кој датум? 4. decembar je solistički koncert u Beogradu i najvjerojatnije drugi će biti 9. ili tako nešto. Znači 4. decembara, što se tiče Skoplja, od 5. već ima vremena. Kažemo koji će da bude datum. Eto, ja pozdravim vašu televiziju sa željom da se što dalje i što bolje vidite. Kao ono, neka bude kao u ovoj moje pesmi. A pred mene imam život, ama nego zauzdiv, sonev za tebe, ljubov moja, taka ostanav jaz živ. Vođebot imam, dvorci, palati. Ja sam Dragan Kojić Keba, a vi gledate Ekskluziv na 1 TV.